ассалому алайкум тамошобинони муҳтарам. барномаи иттилоотии ахборро аз телевизиони Тоҷикистон манзури шумо менамоем. дар оғози барнома таваҷҷӯҳ намоед ба сархати гузоришҳо. оилаи намунавӣ оила пояи мустаҳками давлату ҷомеа мебошад. озмуни ҷумҳуриявии оилаи намунавӣ ҷамъбаст ва ғолибон муайян шуданд. баргузории фестивал симпозиуми байналмилалии шашмақом дар шаҳри Душанбе робитаи фарҳангӣ ва ҳамкориҳои эҷодии халқҳо рушд меёбад. ҳунар беҳтар аз зар буд. даври ҷамъбастии фестивали ҳунармандон дар шаҳри Душанбе. бартарафсозии оқибатҳои офати табиӣ дар шаҳру ноҳияҳои мамлакат. фуруғи субҳи доноӣ китоб аст. даври дуюми ин озмуни ҷумҳуриявӣ дар шаҳру ноҳияҳои мамлакат идома дорад. шарҳи ин ва дигар хабарҳо дар нашри муфассали барномаи иттилоотии ахбор. оилаи намунавӣ имрӯз дар шаҳри Душанбе даври ҷамъбастии озмуни ҷумҳуриявии оилаи намунавӣ доир шуд. баргузории он дар раванди ҷаҳонишавӣ, бархурди фарҳангу арзишҳо, ақида, ҷаҳонбиниҳои мухталиф ва таҳмили фарҳангу тарзи пешбурди ҳаёти тамоман бегона ба болои миллатҳо ба таҳкими пояҳои оиладорӣ, баландбардоштани маърифати оиладорӣ, тарбияи фарзандони солиму солеҳ, худшиносу худогоҳ ва солиму пойдор нигоҳ доштани оилаҳо мусоидат менамояд. мавзӯъро Зафар қаимзода шарҳ медиҳад. пояи мустаҳками давлату ҷомеаро оила ташкил дода, давлату ҳукумат ҳифзкунандаи он мебошад. 11 май дар маҷмаи миллии маркази оши палов дар остонаи таҷлил аз рӯзи байналмилалии оила даври ҷамъбастии озмуни ҷумҳуриявии оилаи намунавӣ баргузор гардид. зимни ифтитоҳи чорабинӣ муовини сарвазири мамлакат Дилрабо Мансурӣ таъкид доштанд ки баргузории озмун ба таҳкими пояҳои оиладорӣ, баландбардоштани маърифати оиладорӣ, тарбияи фарзандони солиму солеҳ, худшиносу худогоҳ ва солиму пойдор нигоҳ доштани оилаҳо мусоидат менамояд. зиёи давлат собиқаи кори 56 солаги омӯзгорӣ дорам. бо ҳамсарам 56 сол бо ҳам зиндагӣ дорем. зиндагӣ хушу хурсандона аст. тавсия додем ба ҷавонҳо ки зиндагӣ хушу хурсандона гузаранд, бо муҳаббат бошад дар зиндагӣ. дар зиндагӣ байни шавҳару зан муҳаббат набошад, зиндагӣ ҳеҷ аст. аввал ҳамдигарфаҳмӣ бошад ки фаҳманд ки ҳай зиндагӣ ай пасту баланди бисёре дорад. гоҳ зан бояд тез мешавад, гоҳ мард мешавад, не ки ба ҳамаш бояд пуртоқат буданд дар кор. бояд тоқат кунанд дар кор барои ҳама ҳар кас. барое ки оянда хушу хурсандона зиндагӣ кунед, барои ҳар каламаш бояд ки тоқат кунанд дар кор. бозам мегӯем ки ба ҷавонҳо тавсия метиҳем ки зиндагӣ хушу хурсандона гузаронанд, ишқу муҳаббати зиндагӣ дар дилошон ҷӯш занад ҳама вақт. озмуни ҷумҳуриявии оилаи намунавӣ тибқи ҷадвали баргузории фестивал, намоиш, иду озмунҳои фарҳангиву маърифатӣ ва ҳунарҳои мардумӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон барои соли 2024 ки бо амри президенти ҷумҳурии Тоҷикистон тасдиқ шудааст, дар 3 давр гузаронида шуд. дар ҷараёни озмун 10 кӯдак соҳиби шаҳодатномаҳои таваллуд гардида, инчунин маросими давлатии қайди ақди никоҳи 10 навхонадор аз шаҳри Душанбе баргузор шуд. ғолибон ва иштирокчиёни фаъоли озмун бо шоҳҷоиза, диплом, сипоснома ва тӯҳфаҳои хотиравии Кумитаи кор бо занон ва оилаи назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон сарфароз гардиданд. ба гирифтани шоҳҷоизаи озмун оилаи Оқилбой Гадоев аз шаҳри Истиқлоли вилояти Суғд сазовор гардид. ҷои якум ба оилаи Талабхӯҷа Нозимов аз шаҳри Кӯлоби вилояти Хатлон, ҷои дуюм ба оилаи Саидаҳмад Шеров аз ноҳияи Исмоили Сомонии шаҳри Душанбе ва оилаи Шоин Масонов аз ноҳияи Роштқалъаи вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон дода шуда, оилаи Муқимҷон Гиёев аз ноҳияи Рашт, оилаи Ҳабибулло Султонов аз ноҳияи Рудакӣ ва оилаи Бобоназар Мирзоев аз ноҳияи Файзобод ҷои сеюмро сазовор гардиданд. ноҳияи Роштқалъа, Мастонов Шоин. имрӯз барои оилаи Мастоновҳо як рӯзи ифтихор аст ки дар сатҳи ҷумҳурӣ аз тарафи сарвари давлат озмуни оилаи беҳтарин эълон гардидааст ва хушбахтона оилаи Мастоновҳо дар ноҳияи Роштқалъа ва дар вилоят сазовори
ҷои аввал гардида имрӯз хушбахтона рӯйхат гирифтем ва дар сатҳи ҷумҳурӣ вилояти мухтори кӯҳистонро маърифӣ менамоем. ғолибони озмун аз рӯи меъёрҳои зерин ҳамчун оилаи намунавӣ дар маҳалли зист, солимии оила дар муносибатҳои оилавӣ ва тарбияи дуруст, саҳми оила дар ободонии хона, кӯча, шаҳрак, маҳалла, деҳот ва ҷамоат, иштироки аъзои хонавода дар корҳои ҷамъиятӣ ва фардӣ, нақши оила дар ҳифзи арзишҳои фарҳанги миллӣ, шароити мусоиди муҳайё гардида барои таълиму тадриси фарзандон, забондонӣ ва иштироки онҳо дар озмунҳои ҷумҳуриявӣ, чорабиниҳои фарҳангӣ ва варзишӣ, ҷалби фарзандон ба хизмати ватан модар, саҳми оила дар пешгирии омилҳои номатлуби ҷомеа муайян гардиданд. Одиназода Раҷаб Сафар соли 81 мо хонадор шудем. То мана ба имрӯза якҷоя зиндагӣ дорем. 9 фарзанд ба камол расондем. дар тинҷию амонию дар муомилаи хуб, рафтори хуб. Ба оилаҳои ҷавон гуфтаниям ки дар тамоми чиз сабр каранда кор. Оҳиста оҳиста меҳнат кардӣ, ҳама кор мешавад. Ҷумҳурии мо чӣ хел гулгулчкафон шуд. ҳар як оила бояд ҳамин хел фикр кунаду оҳиста равад. яку якбора ҳама чиз намешавад. барои ҳаминам сабру тоқату дӯстию тинҷи амонӣ. дар раванди ҷаҳонишавӣ бархурди фарҳангу арзишҳо, ақида, ҷаҳонбиниҳои мухталиф ва таҳмили фарҳангу тарзи пешбури ҳаёти тамоман бегона ба сари миллатҳо, ташкили озмуни ҷумҳуриявии оилаи намунавӣ барои ҳифзи ҳуқуқу манфиатҳои аъзои оила, баланд бардоштани маърифати оиладорӣ, таҳкими муносибатҳои оилавӣ, фаъолгардонии нақши занону модарон дар таълиму тарбияи фарзанд, омода намудани ҷавонон ба ҳаёти оилавӣ, фароҳам овардани имконияти равониву ҳуқуқӣ баҳри баланд бардоштани маърифати сиёсии ҳуқуқии ҷавонон, дастгирии оилаҳои ҷавон, арҷ гузоштан ба расму оинҳои миллии оиладорӣ, пешгирии пошхӯрии оилаҳо ва дигар омилҳои номатлуби ба муносибатҳои хонаводагӣ таъсиррасон мусоидат менамояд. Зафар Хаймзода, Маҳмад Саиди Камол, Муҳаммад Пиров, Ахбор. дурнамои рушди мусиқии суннатии касбии халқҳои шарқи наздик ва миёнат дар шароити ҷаҳонишавӣ. имрӯз таҳти ҳамин унвон дар шаҳри Душанбе фестивал симпозиуми байналмилалии шашмақом доир шуд. аз ҷараёни баргузории ҳамоиши сатҳи байналмилалӣ Нуруддини Қурбон ва Қобили Ҷурахон гузориш медиҳанд. шашмақом достони муҳташами сафту калом аст ки дар навоҳои он беҳтарин ва олитарин орзуву пиндорҳои неки гузаштагони шарафманди миллати тоҷик таҷассум гардидаанд. ин баҳои баланду воқеъбинонаро пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон нисбат ба мусиқии классикии шашмақом додаанд. дар расми ифтитоҳи фестивал симпозиуми байналмилалии шашмақом таҳти унвони дурнамои рушди мусиқии суннатии касбии халқҳои шарқи наздик ва миёнат дар шароити ҷаҳонишавӣ, ёрдамчии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба рушди иҷтимоӣ ва робита бо ҷомеа Абдулло Раҳмонзода, ҳайъатҳои ҳунарӣ, олимони санъатшинос аз Тоҷикистон, Озарбойҷон, Қазоқистон, Туркманистон, Узбекистон ва Эрон иштирок намуданд. таъкид гардид ки дар даврони истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон бо дастуру супоришҳои пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҷиҳати рушди фарҳанги миллӣ, эҳёи санъат ва мусиқии касбӣ хоса шашмақом тадбирҳои муҳим амалӣ шуда, ин мусиқии классикӣ дар мамлакат мақоми давлатӣ гирифта оламшумул гашт. имрӯз барои аҳли фарҳанги Тоҷикистон خیلی یک جشن بزرگ است. در عرفه روز ششمقام یک فرم بین‌المللی فستیوال سیمپوزیوم اوید به ششمقام گذرانده می شود. این اقدام خیلی خوب است و این به حکم عنعنه می درآید که هر دفعه سیمپوزیوم برگزار گردد. سیمپوزیوم بحثی علمان است. برای همین ما خیلی خرسند هستیم که در این سیمپوزیوم علمان از مملکت‌های گوناگون اشتراک می‌کنند و امروز ما امکان پیدا می‌کنیم در همین تالارهای زیبای کتابخانه ملی تاجیکستان بحث مناظره کردن، یکدیگر رو شنیدیم و یکدیگر موافقت کنیم فکرهای مشکل‌تر و
از پی اجرای مقصدهای آینده گردیم. با پیشنهاد جمهوری تاجیکستان و ازبکستان 6 مقام 7 نوامبر سال 2003 از جانب یونسکو شاهکاری بزرگ موسیقی جهانی و یادگار معنوی انسانیت پذیرفته شد. همساله 12 می در جمهوری تاجیکستان روز 6 مقام با شکوه و شهامت خاص تجلیل می‌گردد. وقتی که پریروز با هواپیما از بالا تاجیکستان رو نگاه کردم دوشنبه رو، اشک شوق از چشمانم جاری شد. حتی الان که دارم میگم بازم احساساتی میشم بابت این قضیه. و یکی از دلایل اون رو که میخوام به خدمت ریاست جمهور اینجا برسونم، جناب امام علی رحمان 27 سال پیش اینجا رو دیدم و از این همه پیشرفتی که ملت تاجیکستان به رهبری ایشون تونستن انجام بدن بسیار خرسندم و خوشحالی خودم رو یک خوشحالی فرهنگی میدونم و ابراز میکنم به همگان، به تمام ملت تاجیکستان و شخص ریاست جمهور. توانستن با وجود چنین سمپوزیوم هایی و وجود چنین تشکیلاتی واقعا فرهنگ تاجیکان رو به جهانیان و به بشریت معرفی بکنن. صنعتشناسان دولت‌های تاجیکستان، آذربایجان، قزاقستان، ترکمنستان، ازبکستان و ایران در فستیوال سیمپوزیوم بین المللی 6 مقام اوید بر تاریخ و پیدایش ژانر موسیقی 6 مقام، جایگاه آن در فرهنگ و تمدن جهانی، انعکاس نظریه 12 مقام در آثار کلاسیکان ادبیات فارس و تاجیک و موسیقی شناسی معاصر، تشکل لغتنامه مقام و دیگر موضوعهای مورد نظر معروضه کردند. Побывать в Таджикистане я сама лично в первый раз, но мы очень много читали, очень много видели с детства раннего. И вот все это уже реально, если все это ощущать, запах, колорит Душанбе, это очень, вот, на меня очень хорошо действует, у меня очень такие положительные эмоции. Конечно, каждый симпозиум это для меня новый этап. Новые знания, новые знакомства, которые очень хорошо влияют на дальнейшее развитие, на дальнейшие мои поиски, исследования, потому что сегодня очень здесь уважаемые, очень знаменитые музыковеды будут выступать, каждый будет свою позицию научную представлять. Конечно же, мы будем учиться у них, мы потом уже, конечно же, я все это думаю в дальнейшем своих исследованиях тоже вот все это проявить. فستیوال سیمپوزیوم بین المللی 6 مقام تحت عنوان دورنمای رشد موسیقی سنتی کسبی خلق‌های شرق نزدیک و میانه در شرایط جهانی شوی در قسمت‌های دیگر به کار خود ادامه بخشیده از جانب اشتراکچیان جنبه‌های عمومی هنر مقام در زمان جهانی شوی در مقام ازبک و تاجیک، موسیقی 6 مقام در ایران، 6 مقام در تمدن و تاریخ ملی تاجیکان و ازبکان، تحقیق اسلوب سینرژیتیکی در آموزش انعنه‌های مقام و مقام در مثال مقام آذربایجان و غیره مورد تحلیل و بررسی قرار داده شد. فرهنگ و تمدن خلق‌های تاجیک و ازبک به هم مانند می‌باشند. باعث خوشحالی است که امروز ما در فستیوال سیمپوزیوم بین المللی 6 مقام که تحت عنوان دورنمای رشد موسیقی سنتی کسبی خلق‌های شرق نزدیک و میانه در شرایط جهانی شبیه در پایتخت زیبای تاجیکستان شهر دوشنبه دایر شده ایستاده است اشتراک داریم. ما صنعتشناسان امروز به هم آمدیم تا مهمترین مسئله‌های رشد و دورنمای موسیقی کلاسیکی 6 مقام را مورد تحلیل و بررسی قرار دهیم. فستیوال سیمپوزیوم بین المللی 6 مقام تا 14 می سال 2024 ادامه یافته در دایره برگزاری آن همایش‌ها و چاره‌بینی‌های گوناگون فرهنگی به نقشه گرفته شده است. برگزاری فستیوال سیمپوزیوم بین المللی 6 مقام رابطه فرهنگی خلق‌ها را تحکیم بخشیده به رشد همکاری‌های ایجادی مشترک مساعدت می‌نماید. نوریدین قربان، قابل جورخان، مقصد برای برنامه اخبار. 6 مقام موسیقی پرغناوت و میراث ارزشمند مردم تاجیک به شمار می رود. باعث افتخار است که این شاه اثر موسیقی از جانب سازمان بین المللی یونسکو چون یادگاری جهانی غیر مادی پذیرفته شده است. گزارش دلشاد حکیم زاده و معروف عبدالله در این خصوص.
дар театри давлатии академии опера ва балети ба номи Садриддин Айнӣ ба муносибати рӯзи шашмақом бо иштироки ҳайъатҳои ҳунарӣ ва олимони санъатшиноси ватанӣ ва давлатҳои дӯсту бародари Қазоқистон, Ӯзбекистон, Эрон, Туркманистон ва Озарбойҷон фестивал симпозиуми байналмилалии шашмақом доир гардид. Дар барномаи консертии фестивал симпозиуми байналмилалии шашмақом ҳунармандони ансамбли шашмақоми филармонияи давлатии Тоҷикистон, ансамбли Гулрез, ансамбли Нури Хуҷанд, ансамбли шашмақоми шаҳри Турсунзода, ҳунармандони шаҳри Бустон, ансамбли Навои Ҷовидони шаҳри Хуҷанд ва дигар санъаткорон бо суруду мусиқӣ ва рақсҳои мафтункунанда табъи ҳозиринро болида гардонинданд. дар пойтахти Тоҷикистон дар ватани Шашмақом баргузор гардидани симпозиуми байналмилалӣ бахшида ба ин санъати бузурги миллии мо ва ташриф овардани зиёда аз 70 нафар мутахассисони ин соҳаи мусиқии классикӣ аз тамоми ҷаҳон, аз кишварҳои ҳамсоя, аз Озарбойҷону, Ӯзбекистону, Қазоқистону, Россия, Эрон, Туркманистон худ далели он аст ки пас аз эътироф гардидани Шашмақом ҳамчун намунаи олии мероси ғайримоддии аҳли башар минбаъд аз ҷониби мутахассисон ва аз ҷониби гурӯҳҳои зиёди илмии ҷаҳон низ боиси эътироф қарор гирифт ва имрӯз таи 2 рӯз дар Тоҷикистон дар пойтахти мо симпозиуми байналмилалӣ баргузор мегардад. ҳам ҷанбаи илмӣ дорад ки мутахассисони ин соҳа бо маърузаҳо баромад мекунанд ва ҳам ҷанбаи ҳунарӣ ки ҳунармандои ҳамин кишварҳо бо ҳунари худ гӯё ба ин гуфтаҳои олимон як чӣ мебахшанд, як далели ҳунарӣ мебахшанд. мардуми Тоҷикистон ифтихор аз он мекунанд ки сарвари кишвари мо, президенти муаззами кишвар барои ҷаҳониён Шашмақом ва фалакро муаррифӣ намуданд тавассути шиори бузургтаринашон ки фарҳанг ҳастии миллат аст. дар воқеъ ин ду шохаи шоҳсутуни фарҳанги мусиқии мо ҳам Шашмақом ва ҳам фалак имрӯз мавриди эътироф қарор гирифт. баргузории чунин чорабиниҳо метавонад дар бедорсозии завқи ҷавонон, такмили таҷриба ва ташаккули ҷаҳонбинии санъаткорон, пайдо гардидани паҳлӯҳои нави пажӯҳишшавандаи ин мероси арзишманди мардуми тоҷик замина гузорад. Дилшод Ҳакимзода, Маъруфи Абдулло, Мақсади Мақсад барои барномаи ахбор. ҳунарманди асил бо ҳунари воло ва маҳсули зеҳну дастонаш дар ҳама давру замон маҳбуби ҳамагон аст. ҳунар коргоҳи бузургест ки доимо ҳамсафари шахсони боистеъдод мебошад. дар шаҳри Душанбе даври ҷумҳуриявии фестивали ҳунармандони Тоҷикистон ҳунар беҳ аз зар бувад доир гардид. аз ҷараёни баргузории фестивали ҳунармандон Зафар Қаюмзода гузориш медиҳад. имрӯз дар шаҳри Душанбе даври ҷамъбастии фестивали ҳунармандони Тоҷикистон ҳунар беҳтар аз зар бувад доир шуд. дар фестивал аз гӯшаву канори мамлакат ҳунармандони чирадасти тоҷик навъҳои гуногуни ҳунари миллӣ аз қабили оҳангарӣ, рехтагарӣ, мисгарӣ, заргарӣ, кортсозӣ, дуретгарӣ, кандакорӣ, табақтарошӣ, гавҳарсозӣ, созтарошӣ, шонасозӣ, кулолгарӣ, танӯрсозӣ, бофандагӣ, қолинбофӣ, чармгарӣ, қаннодӣ ва монанди инҳоро бо пешниҳоди беҳтарин маҳсулоти ҳунармандӣ манзури ҳайати ҳакамон, сокинон ва меҳмонони пойтахт намуданд. дар фестивал муовини сарвазири мамлакат Дилрабо Мансурӣ иброз дошт ки соҳаи ҳунармандӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон зери таваҷҷӯҳи хосаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон қарор дошта сол то сол рушд меёбад. таъкид гардид ки соли ҷорӣ ҷиҳати ҳавасмандгардонии ҳунармандони мамлакат қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи гранти президенти ҷумҳурии Тоҷикистон барои дастгирии ҳунармандон ва рушди ҳунармандӣ дар солҳои 2024-2026 қабул гардид ки тибқи он давоми солҳои 2024-2026 дар маҷмӯъ 60 гранти президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ба маблағи умумии 1.5 миллион сомонӣ таъсис ёфта барои рушди фаъолияти ҳунармандӣ, омӯзиши касбҳои ҳунармандӣ, навоварӣ ва ташаббускорӣ дар эҳёи ҳунарҳои мардумӣ, омӯзишу тарбияи шогирдон ва таъсиси мактаби ҳунармандӣ нигаронида шуданд. ман ба ҳунари доирасозӣ, кулолгарӣ,
ارمغان‌سازی مشغول میباشم. هنری پدری خودم رو استفاده بردم. پدرم با همراه پدر و شوهر و فرزندانم ما با هنری دایره سازی همه وقت در جای اول و دوم و سوم شغل میگردم. فستیوال هنرمندان تاجیکستان در 3 دور دایر شده. هنرمندان از روی 9 نامیناسیا از جمله محصولات خوراکواری، بافندگی، کارکرد چرم، کارکرد چوب، محصولات غیر متلی، زرگری، سازهای موسیقی، صنعت نفیسه و هنرهای کشاورزی محصولات آفریده خود را پیشنهاد نمودند. در دور نهایی زیاد از 100 هنرمند از ولایت‌ها و شهر و ناحیه‌ها راه خط گرفتند که در چهاربینی امروزه هنرهای خود را به هیئت حکمان، اشتراکچیان و مهمانان معرفی کردند. از روی هر یک نامیناسیا غالبان جایهای یکم، دوم و سوم معین گردیده با مکافات‌های پولی، دیپلم‌های درجه 1، 2 و 3 سرفراز گردانیده شدند. سال 2023 در مملکت زیاد از 8041 هنرمند به قید گرفته شده است که نسبت به سال 2022 1814 نفر زیاد می باشند. حجم استحصال محصولات صنعتی هنرمندان در سال 2023 به 79.6 میلیون سومانی و در 3 ماه یکم سال 2024 به 19.7 میلیون سومانی برابر گردیده است. فستیوال به مناسبت قبول گردیدن هنرهای کرمک پروری، ابریشم بافی و صنعت کشیده‌دوزی به فهرست آثار فرهنگ غیرمادی سازمان ملل متحد اید به مسائل علم، معارف و فرهنگ، یونسکو و احیای دیگر نوع صنعت و هنرهای قدیمی ملی دایر می شود. هدف از برگزاری فستیوال حفظ و نگهداری میراث غیرمادی فرهنگی، تربیت حس زیبایی پرستی، خویشتن‌شناسی، هنرمندی و وطندوستی، احیای عنعنه‌های اجدادی، هنرهای مردمی و عمومی گردانیدن سنت‌های بهترین هنرهای مردمی، ترغیب تجربه پیشقدم هنرمندان ورزیده، معرفی نمودهای گوناگون محصولات هنرمندی و دستگیری و هوسمندگردانی هنرمندان وطنی می باشد. جمهوری تاجیکستان که طبق کنستیتوسیای دولت دموکراتی حقوق بنیاد و دنیوی اعتراف شده است، از روزهای اول رسیدن به استقلال دولتی برای فعالیت بسیار حزبی زمینه‌های مساعد معیاری و حقوقی فراهم آورده شده است. این است که دوام بیش از 13 ساله حزب‌های سیاسی از روی معیارهای برابر حقوقی فعالیت داشته در رشد ساحه‌های گوناگون کشور سهم نظررس می‌گذارند. در چنین یک فضای مساعد 11 می سال جاری حزب دموکراتی تاجیکستان زیر راهبری معاون اول رئیس حزب احمد شاه کاملزاده انجمن غیر نوبتی خود را برگزار نمود. با نظر داشت آن که طبق خلاصه شورای سیاسی حزب دموکراتی تاجیکستان فعالیت حزب در دوره سال 2022-2024 غیر قناعت بخش اعتراف گشت، پیشنهاد شد که در هیئت راهبری کننده حزب تغییرات وارد کرده شود. در همین زمینه وکیلان انجمن نامزدی 3 نفر شهباز ابرار، جبار یولداشف و الیاس‌الدین سیدجعفرов را به مقام رئیس حزب پیشنهاد نمودند. الیاس‌الدین سیدجعفرov اختیاراً نامزدیش را بازخوان نمود. از هیئت عمومی وکیلان که 94 نفر را تشکیل میداد، 64 نفر به طرفداری شهباز ابرار و 8 نفر به جانبداری جبار یولداشف آواز دادند. همین طریق در اساس آوازدهی کوشاد شهباز ابرار با کسب تعدادی بیشتری آوازها رئیس حزب دموکراتی تاجیکستان انتخاب گردید. همچنین با پیشنهاد وکیلان انجمن و در اساس آوازدهی احمد شاه کاملزاده معاون اول و زهرا میرزایeva معاون رئیس حزب دموکراتی تاجیکستان انتخاب شدند. برنامه اخبار رو ادامه می‌دهیم. ساکنان و کشاورزان ناحیه شهر توس به جمع‌آوری حاصل محصولات بروقتی از جمله پیاز، کارتوشکا، زردآلو و سبزیجات مشغول بوده در برابر تامین فراوانی بازار محلی صادرات آن را به خارج مملکت به راه مانده‌اند. ادامه موضوع در گزارش اسماعیلی صاحب نظر و موسی نور محمد از ناحیه شهر توس. با نظرداشت موجودیت امکانات وسیع اقلیم، آب و زمین و تجربه غنی، ساکنان و کشاورزان ناحیه شهر توس همساله از اولین ها شده به جمع آوری محصولات گوناگون کشاورزی و صادرات آن به منطقه های مملکت و خارج از آن شروع می نمایند. طبق اطلاع مسئولین ریاست کشاورزی ناحیه، باغداران صاحب تجربه علاقه یک هفته می شود که به جمع آوری حاصل نوهای پیشپزک زردآلو آغاز کرده در همکاری با صاحبکاران به صادرات مشغول بوده حاصل جمع آوری گردیده را مطابق به طلبات بازار جهانی بند و بست کرده صادرات آن را به راه ماندند.
در حدود ناحیه شهر توس 766 گکتار باغ حاصلدهی زردآلو موجود بوده. از آن 584 گکتار به بخش جمعیتی و 180 گکتار به بخش خصوصی راست می آید. تا امروز علاقه از حدود ناحیه توسط 20 ماشین بارکش تمغه فورا که هر کدام 18 تا 20 تانگی امکان گنجایش محصولات دارند به فدراسیای روسیه انتقال داده شده است و کار در این سمت ادامه دارد. امروزها در برابر جمع‌آوری و صادرات زردآلو از ناحیه همزمان جمع‌آوری و صادرات پیاز بروقتی نیز با مرام ادامه دارد و برای سری وقت و به ممانعت صادرات گردیدن دسترنج کشاورزان از جانب حکومت جمهوری تاجیکستان شرایط لازمه فراهم آورده شده است. موافق اطلاع میدان کشت پیاز بروقتی امسال در ناحیه شهر توس بیش از 450 گکتار بوده. حاصلناکی آن نیز خوب ارزیابی می‌گردد. موسم نوی صادرات در ولایت ختلون آغاز گردید. ولایت ختلون یکی از کلانترین صادرات کننده محصولات کشاورزی در قلمرو جمهوری به حساب می‌رود. از اول ماه اپریل آغاز کرده در همه ناحیه‌های ولایت شهر ناحیه ستادهای کاری اوید به صادرات محصولات کشاورزی تشکیل کرده شد. در برابر صادرات محصولات کشاورزی پیاز بروقتی دیگر نمودی محصولات از آن جمله کرم، محصولات لبلبوی سرخ نیز به مقدار زیاده از 420 تن صادرات کرده شد. با مقصد اجرای عملی دستور و سپارش‌های اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان جهت تامین امنیت آذوقواری مملکت که پیش از همه از زحمت شبانه روزی ساکنان مهنت دوست و کشاورزان وابسته است، مسئولین مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت ختلان میان ساکنان و خواجگیداران و کشاورزان پیوسته کارهای فهمانیدهی را راه اندازی می‌نمایند. کشاورزان صاحب تجربه ولایت تلاش بر آن دارند که هرچه زودتر میدانهای پیاز بروقتی و دیگر زراعت پخته رسیده را از حاصل خالی کرده کشت تکراری زراعت را به راه مانند. اسماعیل صاحب نظر، موسی نور محمد، اخبار. میدان زمین‌های محلی اهالی‌نشین 215,403 گکتار را در بر می‌گیرد که 119,837 گکتارش زمین کورم و 71,013 گکتارش زمین کورم آبی را تشکیل می‌دهد. در وضع تغییریابی اقلیم ساکنان دهات را می‌باید هر قطعه‌اش را با ثمر استفاده برده در استحصال محصولات باصفت خود سهم گذارند. شرح بیشتر در گزارش گلچهره ستار. ضرورت استحصال محصولات با صفت وطنی را به نظر گرفته امروز سهمداران دهات از همه گروه زمین خواه نزد حولگی باشد و خواه پرزیدنتی و یا سهم خواجگی دهقانی ثمرناک و عاقلانه استفاده برده اولا احتیاج عائله خود بعداً بازارهای استعمالی را با مواد غذایی تامین می‌نمایند. میدان زمین‌های محل اهالی‌نشین در مقیاس جمهوری 215,430 گکتار را در بر می‌گیرد که 119,837 گکتارش زمین کورم و 71,013 گکتارش زمین کورمی آبی است. احتیاجات اویله نه از اویله زیاد استحصال کردن ممکن. ما مثلا در مثال خواجگی خودمون میگیریم زمین نزد حولگی ما موافق حجت ها 16 صادق است. لیکن همین طرزی که استفاده میبریم مثلا کارتوشکا میکاریم یک مقدار پامیدور میکاریم یک مقدار قلمفور شیرین میکاریم. برای حاصل دلخواه گرفتن شما باید زمین دویم کشگردان کنید. یک زراعتی که امسال کاشتید سال دوم با در همون زمین همون زراعت کاشتن به مقصد موافق نیست. شماره نیولهای من قریب از 100 زیاد است. این بینید برای یک اویله چند اویله میرسد. برای خودمون همین قسمت سیب و نوک پورگی اویله تامین میکنند و با یک مقدارش به بازار هم برآوردن ممکن است. با استفاده از هر روز آفتابی ساکنان دهات در قطعه‌های زمین نزد حولگی خیش زراعت گوناگون را کشت و پرورش نموده از ثمر مهنت روزگاری آباد دارند. می نزد حولگی خودمون کارتوشکا، لوبی، بقلاجون و بودرین، پامیدور، بلگری حاصل میگیریم برای ذخیره زمستان. ما با بازار نمیریم. همه چیزی که امی محصولاتی که برای امی زندگی در کره در زمین خودمون
همین نرخ نوایی که در همین بازار همین چیزها بلند میشه ما نمیفهمیم برای که ما همین خنون کیش میکنیم ما خنون همه چی را استفاده میبریم هم ذخیره زمستانی 2 سالمونه استفاده میبریم. امروز از هر وقت بیشتر مردم دهات به زمین رو آورده دلگرمانه از پی کشت و کارند و با فرهنگ بلند زمینداری در استحصال سبزیجات بروقتی، کارتوشکا، پولیزی و میوه های شهدبار وطنی سهم میگذارند. مهنت این شرف است. امروز ما در قطعه نزدیکاولیگی خانمون قریب 12 سوتی کارتوشکا کش کردیم و زمین بود در قطعه نزدیکاولیگی پیاز، گشنیش، لوبیوگی تمام اون چیزی که در خوجگی ضروره شینوندیم محصول دست خودمون استفاده برده شدیم زیادشه بود در بازار محل برآورده به فروش از حساب درآمد این خوجگی همه کموجی خوجگی را بود میکنیم تمام شرایط زندگی را از حساب مهنت خودمون امروز ما مهیا ساخته شدیم. با مصلحت متخصصان ساحه و تجربه پیشرفته ساکنان دهات در شرایط گرمخانه کشت سبزیجات را به راه مانده از استحصالش منفعت خیلی خوب دیده اولا اقتصادیات خانوادگی بعداً ذخیره کافی محصولات و فراوانی بازار را نیز تامین می‌نمایند. نوع‌های خوش‌صفت را انتخاب می‌کنیم. بعد ما در اینجا داروهای ارگانیکی پرو استفاده بسیارتر میبریم. این با ما امکانات میدهد که ما خراجاتی کم کرده حاصل بلند میگیریم. این نوعی که ما پرورش میکنیم در بازار بسیارتر خریدار پیدا میکند. ما هر سال هر یک روز پس ما هم بودیم که ما جانور میکنیم تا 200-300 کیلو برده در بازار با استفاده از تخمی‌های سرحاصل و میانه‌پز یا پیشپزک در شرایط ناحیه‌های گرم ساکنان دهات از قطعه‌های نزد حولگی تا 3 یا 4 مراتبه حاصل گرفته سبد استعمالی را با محصولات از جهت اکولوژی تازه تامین می‌سازند. ما در زمین نزد حولگیمون کارتوشکا یک کشت میکنیم بودرینگ، لوبیا، بلغاری، زنجبیل تیز همش از خودمون میبرویم و زمستان همین ذخیره کرده هم 2-3 اوله هم خورده میگرد. حجت به بازار رفتن نیست. همین فرزندا رو یاد دادن در کار که همین کار یاد گیرن و آینده از همین حساب زندگیشون پیش برن. مردم کوهستان دیار نیز در کشت و پرورش و استحصال همه گونه سبزیجات و میوه‌جات تر و تازه و بازارگیر هوسمندی ظاهر نموده در برابر احتیاج عائله از فروش ثمر مهنت فایده خوب به دست می‌آورند. هر یک ساکنی همین دهات کوهستان اگر همین زمین نزد حولگیش ثمراناب استفاده بره با وی مهنت از تحت دل کنه من باوری کامل دارم که وی از همون زمین خودش خوجگی اویله خودش به یگون کمبودی تامین کرده میتونه و محتاج به بازار نمیشوه از سطح اقتصادی و اجتماعی اویلش هم بلند برداشته میشه. من برای اویله خودم برای فرزندام برای بلند برداشتن سطح زندگیم برای آسوده زندگی کردنم ده آخه همی مهنت کنی آروم آسوده زندگی میکنی به یگون کمبودی به یگون قرض دو زندگی میکنی. کارتوشکا ذخیره میکنیم، کدو ذخیره میکنیم، لوبیا ذخیره میکنیم، پیاز ذخیره میکنیم چیزی که در زندگی در کوره برای خوردن ما یگون چی بازار نمیریم نمیخریم. مردم دهات به خوبی درک نمودند که هر قطعه زمین کارم آبی از طلا هم قیمت‌تر است و در نتیجه مهنت دلگرمانه فراوانی روزگار و زندگی شایسته تامین می‌گردد. جهت اجرای دستور پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در سمت برطرف سازی و پیشگیری خوف یا فتوای طبیعی در ناحیه واسه با جلب تکنیکای صحابی و حشری ساکنان کارهای ساحل مستحکم کنی عملی می‌گردد. گزارش انورشاه سیدعلیزاده و سیحامیدی شریف. طی чанд рӯзи охир дар қаламраи мамлакат ҳавои номусоид ва ҳар гуна ҳодисаҳои табиӣ ба амал омада истодааст. ҷиҳати пешгирӣ ва бартарафсозии офатҳои табиӣ дар соҳилу дарёҳое ки дар баъзе аз шаҳру ноҳияҳо хавфноканд тадбирҳои амалӣ сурат мегирад. аз ҷониби мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи восеъ ҷиҳати бартарафсозии падидаҳои номатлуби табиӣ ки охирҳои моҳи апрел дар ҳудуди ҷамоати деҳоти гулистон ба қайд гирифта шуд бо ҷалби кормандони ташкилоту муассисаҳо ҳашари дастаҷамонаи сокинон ва дигар қувваи воситаҳои техникӣ
тадбирҳои саривақтӣ ва пешгирикунанда бо маром идома дорад. Дар деҳаи Гулистони ноҳия таи чанд рӯз аст ки корҳо дар ин самт ҷараён дорад. Бояд ёдовар шуд ки санаи 20 апрели соли равон бар асари боронҳои шадид дар ин рӯсто офати табиӣ ба ман омад ки ба чандин иншооти ёрирасони манзилҳои истиқоматии сокинон таъсири манфӣ расонид. Маҳз бо мақсади пешгирӣ аз чунин паёмадҳои манфӣ масъулони ноҳия чунин чораҳои таъхирнопазирро рӯи кор гирифтанд. барои бартарафсозии иншооти ёрирасони манзили истиқоматӣ ҳамзамон аз тарафи мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи восеъ ва ҷалби соҳибкорони маҳаллӣ масъулияи сохтумонӣ дастрас карда мешаванд. нимаи дуюми моҳи апрел дар деҳаи Гулистон офатҳои табиӣ ба амал омад. хушбахтона ягон талафотҳои ҷонӣ ба қайд гирифта нашудааст. иншоотҳои ёрирасон дар 8 манзили истиқоматӣ зарар диданд. барои бартараф намудани ҳолатҳои рухдода аз тарафи мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии ноҳияи восеъ дастгирӣ карда шуд. бояд гуфт ки аз ноҳияи восеъ дарёи ёхсу мегузарад ки ҳамасола дар мавсими боронгариҳо сатҳи оби ин дарё баланд гардида соҳилҳоро рахна менамояд ки дар натиҷа расонидани хисорот низ аз эҳтимол дур нест. муайян карда шуд ки айни замон дар ноҳия 27 мавзеъҳои осебпазир мавҷуданд ки дар навбати аввал таъмиру барқарорсозии онҳо зарур шуморида мешавад. бо ин мақсад дар мавзеъҳои хавфнок бо истифода аз техникаҳои пуриқтидор корҳои пешгирикунанда ба роҳ монда шудааст. дар якҷоягӣ бо хадамотҳои давлатӣ дар ҳудуди ноҳияи восеъ буда бо ҷалби техника ва механизмҳои низоми ягонаи давлатӣ корҳои пешгирикунанда ва бартарафкуниро иҷро карда истодаем. албатта шабонарӯзӣ аз тарафи ҳукумати ҷумҳурӣ ва ҳукумати ноҳияи восеъ ҳам дастгириҳо нисбати харидорӣ намудани сӯзишвории дизелӣ ва ба ҷои мавзеи хавф оварда кашондани тахтасангҳои бетонӣ дастгирӣ шуданд. то ба имрӯз дар мавзеи ҷамоати деҳоти ба номи Худоёр Раҷабов мавзеи Кӯчабоғ ки масоҳати 2500 метр садаи хароб гардида ҳаст ва боронҳои рӯзҳои охир 500 метр ҳамун садаҳоро шусташавӣ дар ин масир дида мешавад ва то имрӯз мо дар ин мавзеъ 350 адад тахтасангҳои оҳану бетонӣ тавассути симтаноб мустаҳкам карда дар ин мавзеъҳои шусташуда хобонда истодаем то аҳолии деҳаи Кӯчабоғ аз таъсири сел эмин нигоҳ дошта шавад. давоми чанд рӯзи тадбирандешиҳо дар мавзеи Кӯчабоғи деҳоти Худоёр Раҷабови ноҳия тибқи иттилои масъулон бо хобонидани 350 тахтасангҳо қисме аз соҳили дарёи ёхсу бехавф гардонида шуданд. дар воқеъ ҳар сол дар мавсими баҳору тобистон обшавии бо шиддати барфу пиряхҳо ва боришоти зиёд боиси обхезӣ ярч ва омадани сел шуда дар натиҷа ба иншооти муҳими хоҷагии халқ зарари калон мерасонад. ҷиҳати назорати доимӣ ва ба танзим даровардани маҷрои дарёҳо гузаронидани корҳои соҳилмустаҳкамкунӣ ва тоза намудани соҳҳо бо мақсади пешгирӣ намудани хавфи селу обхезиҳо ва бартарафсозии соҳҳои харобгардида аз ҷониби масъулини идораҳои дахлдор анҷом дода мешаванд. умуман дар соҳили дарёву соҳҳои шаҳру ноҳияҳои минтақаи Кӯлоб ки мавзеи хавфу хатари офатҳои табиӣ муайян гардиданд баҳри пешгирӣ аз паёмадҳои манфӣ бо истифода аз тахтасангҳои бетонӣ ва теъдоди зиёди техникаҳои соҳавӣ чораҳои саривақтӣ амалӣ гардида истоданд. корҳои соҳилмустаҳкамкунӣ тоза намудани ҷӯи забурҳо бо ҷалби техника ва механизмҳои гуногун ба роҳ монда шудааст. дар шураксой, девонасой, сои тебалай, зиракӣ ва даҳана корҳои соҳилмустаҳкамкунӣ гузаронида шудаанд. дар ноҳияи восеъ бошад дар дарёи ёхсу мавзеи Чорбоғ айни замон бо ҷалби техника ва механизмҳои инженерӣ корҳои соҳилмустаҳкамкунӣ ба роҳ монда шуда барои пешгирии офатҳои табиӣ ҳамаҷиҳата омодагӣ дида истодаанд. дар ноҳияи Мир Саид Али Ҳамадонӣ, дар ноҳияи Данғара, ноҳияи Темурмалик, ноҳияи Фархор, ноҳияи Шамсдин Шоҳин низ корҳои сохтмонӣ ва пешгирӣ аз офатҳои табиӣ ба роҳ монда шудааст. иштироки кормандони касбу кори гуногун инчунин сокинони назди соҳилӣ низ дар мавзеъҳои осебпазир бобати саҳмгузорӣ дар пешгирӣ аз сарзадани офатҳои табиӣ аз масоили муҳим маҳсуб мешавад. Анваршоҳ Сайдализода, Сайҳомиди Шариф, Ахбор. баҳри бартарафсозии оқибатҳои офати табиӣ дар мавзеъҳои осебпазири ноҳияи Темурмалик гурӯҳҳои корӣ ташкил шуда корҳои заруриро дар ин самт анҷом медиҳанд. тафсилоти бештар дар гузориши Олим Носирзода.
корҳои соҳилмустаҳкамнамоӣ бо мақсади пешгирии хавфи ҳодисаҳои табиӣ аз ҷумла омадани сел ки ҳамасола дар фасли баҳор ҳангоми шиддат гирифтани боришоти пайдарпайи боронҳо ба қайд гирифта мешавад, дар ноҳияи темурмалики вилояти хатлон шурӯъ аз моҳи март то имрӯз дар мавзеъҳои хавфнок бо маром идома дорад. дарёи сурхоб ки аз самти ноҳияҳои баландкӯҳи ховалин ва балҷувон инчунин ноҳияи восеъ ҷорӣ шуда ҳудуди 3 ҷамоатҳои деҳоти ноҳияи темурмаликро убур мекунад, ҳамасола дар қисмати ин ноҳияҳо хавфи омадани сел ва расонидани зарари моддӣ иқтисодӣ ба сокинони назди соҳилӣ таҳдид мекунад. дарёи сурхоб дар ҳудуди ноҳияи темурмалик масоҳати дарозии 28 километрро убур мекунад. аз ин ҳудуд 11 километр ҳамчун мавзеъҳои хавфноки аввалин дараҷа дониста мешавад. дар корҳои бартарафсозӣ 7 техникаву механизмҳои зарурӣ ба таври доимӣ сафарбар шудаанд. инчунин ҳангоми зарурат техникаҳои иловагӣ низ фаро гирифта мешаванд. ҳоло дар мавзеъҳои осебпазир бо ҷалби намояндагони бахши кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи гражданӣ ва дигар сохторҳои ноҳиявӣ корҳо вусъат ёфта истодааст. имсол дар натиҷаи боридани боронҳои пайдарпай ва омадани сел дар ноҳияи темурмалик ба ҷамоати деҳоти чилча зиёда аз 20 хоҷагӣ ки ба ҳавлиҳои истиқоматӣ ва иншоотҳои ёрирасонашон оби сел даромада сари вақт бартараф карда шуд, ягон хонаи қисман ё пурра ба қайд гирифта нашудааст. мавзеъҳои осебпазир дар ноҳияи темурмалик деҳаҳои шибанаи ҷамоати деҳоти чилча ва ҷамоати шаҳра ки ба манруди ноҳияи темурмалик ва ҷамоати деҳоти танобчӣ деҳаи танобчӣ мебошад ки дар натиҷаи боридани боронҳои пайдарпай омадани сел зиёд шидани дарёи сурхоб ба саддаҳои муҳофизатии дарёи сурхоб деҳаи шибанаи ҷамоати шаҳра ки ба манруд ва ҷамоати деҳоти танобчӣ зарар мерасонанд. имрӯз ҳолати бартарафкунӣ идома дорад. айни замон дар маҳалли корҳои бартарафсозӣ бо рехтани сангу шағал ва гузоштани тахтасангҳои бетонӣ садҳои муҳофизатӣ сохта шуда хавфи офатҳои табиӣ пешгирӣ шуда истодааст. дар ҳамин замина бо дастуру супоришҳо ва дастгириву ғамхориҳои ҳукумати мамлакат инчунин ташаббусу саҳмгузориҳои мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти хатлон, агентии беҳдошти замин ва обёрӣ назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ва мақомоти маҳаллӣ маводҳои зарурии сӯзишворӣ, масолаи сохтмонӣ, симтур, арматур, семент, тахтасангҳои бетонӣ ва дигар кӯмакҳои саривақтӣ дастрас шуда дар ин самт тадбирҳои бартарафсозии хавфи офатҳои табиӣ ва чораҳои пешгирикунанда ҷараён доранд. имрӯз дар ноҳияи темурмалик корҳои соҳилмустаҳкамкунӣ бо маром идома дорад. дар мавзеъҳои осибпазири ҳамин ноҳия мо як қатор корҳои соҳилмустаҳкамкуниро ба анҷом расонидаем ва расонида истодаем. аз ҷумла тавассути техникаҳои калонҳаҷми боркаш тахтиро аз ноҳияи ҳамадонӣ ба ноҳияи темурмалик оварда истодаем ки дар корҳои соҳилмустаҳкамкунӣ истифода мебарем. ҳама ин корҳои соҳилмустаҳкамкунӣ бо дастуру супоришҳои ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ба роҳ монда шуда дар кӯтоҳтарин муддат ба анҷом расонида мешаванд. ҳамзамон баҳри пешгирии хавфи офатҳои табиӣ ва таъмини фаъолияти самарабахши кишоварзон дар қитъаҳои замини корами ноҳия аз 12 километр заҳбуру заҳкашҳои мавҷуда то имрӯз ҳудуди 9 километри он ба пуррагӣ тоза карда шудааст. чунин тадбирҳои бартарафсозӣ ва пешгирикунанда дар дигар мавзеъҳои ноҳия низ дар асоси таҳияи нақшачорабиниҳо дар назар дошта шуда марҳила ба марҳила амалӣ гардида истодааст. олим носирзода, олими мирзо, хуршеди нодирхон, ноҳияи темурмалик, ахбор. боронҳои шадид дар аксар минтақаҳои кишвар хавфи омадани селҳои харобиоварро зиёд мекунанд. бо мақсади пешгирии оқибатҳои офатҳои табиӣ, ҳифзи соҳилҳо ва тоза кардани селроҳаҳо дар қитъаҳои хавфноки руду дарёчаҳо дар ноҳияи ёвони вилояти хатлон корҳои соҳилмустаҳкамкунӣ гузаронида шуд. гузориши навбатӣ дар ин хусус. илоҷи воқеа пеш аз вуқӯъ. дар доираи татбиқи дастуру супоришҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон оид ба пешгирӣ ва бартараф намудани оқибатҳои офатҳои табиӣ дар чанде аз минтақаҳои руди ёвон ки хавфи сарзадани ҳодисаҳо ҳангоми бориши пуршиддати боронҳо вуҷуд доранд, корҳои соҳилбандиву бехатарсозӣ анҷом дода шуд. дар ин тадбири муҳим ва саривақтӣ ки дар якҷоягӣ бо идораи давлатии беҳдошти замин ва обёрии ноҳия бахши раёсати кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи граждании вилояти хатлон, шӯъбаи ҳифзи муҳити зист ва дигар ташкилоту идораҳо, корхона ва муассисаҳои дахлдори ноҳияи ёвон амалӣ карда шуд, сокинони ноҳия низ фаъолона ширкат намуда саҳми худро дар мустаҳкам намудани қисматҳои осебпазири маҷрои ёвонруд гузоштанд. мавзее ки мо ҳозир кор карда ҳастем ин мавзеи ёвонруд мебошад ки дар вақти омадани боридани боронҳои пайдарпай омадани сел ки ба шусташавӣ ҳамин мавзеъ қарор дошт ки дар ҳамин боло қишлоқ ҷойгир аст, қишлоқи озодӣ ба таҳдиди залали
шусташавӣ маҳалла ки ба маҳалла зарари калони молоӣ мерасонд бо тариқи соил мустаҳкамкунӣ кандани хандак дар мавзее ки ёвонруд маҷрӯи худро иваз кардааст кандани хандак ва мустаҳкамкунии соилҳо идома дорад. тавре иттилоъ дода шуд вобаста ба пешгирӣ ва паст намудани хавфу хатарҳои офатҳои табиӣ дар ҳудудҳои осебпазири ноҳия аз ҷониби мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Ёвон нақшаи корӣ тартиб дода шуда назорат дар ин самт хеле ҷиддӣ мебошад. барои муассир ва ҳадафрас гардидани корҳо дар ин самт техникаву механизмҳои соҳавии пуриқтидор ҷалб гардидааст ки сифат ва суръати корҳоро метезонад. дарёи Ёвонруд ки ин дарё бо дурозӣ 94 километрро ташкил медиҳад. айни ҳол мо корҳои соҳил мустаҳкамкунӣ гузаронида истодем дар асоси қарори ҳукумати ҷумҳурии Ҷумҳурӣ ва инчунин барои мустаҳкам нигоҳ доштани мана диюкери обгузаре ки беш аз 850 гектар заминҳои обёрии ноҳияи Ёвонро обёрӣ менамояд. корҳои соҳил мустаҳкамкунӣ гузаронида истодем. техникаҳо ҳастанд дар оид ба техникаҳо дар ноҳия ягон мушкилӣ нест. ин дарёчае ки аз қисмати зиёди ноҳияи Ёвон гузар мекунад ва бо номи Ёвонруд маъмул аст, ҳарчанд айни замон сатҳи обаш хеле кам мебошад, аммо ҳангоми боришоти пай дар пай оби он ба маротиб баланд гардида бениҳоят хатарнок мегардад. ба гуфтаи масъулин пас аз тағйири маҷрои об ва тоза намудани селроҳат дар ин руд хавфу хатари он ба маҳаллаҳои аҳолинишин ҳангоми боронҳои пуршида то 70-80% камтар хоҳад шуд. мусаллам аст ки пешгирӣ аз хатари сар задани офатҳои табиӣ ба маротиб осонтар аз бартарафсозии паёмадҳои нохуши он хоҳад буд. аз ин рӯ масъулин талош доранд чунин тадбирҳои паст намудани хавфу хатари офатҳои табииро дар дигар гӯшаҳои осебпазири ноҳия низ ҳарчи зудтар бартараф намоянд. бо мақсади иҷрои дастури пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон доир ба пешгирӣ ва бартараф намудани оқибатҳои офати табиӣ дар вилояти Хатлон тадбирҳои муҳим роҳандозӣ гардиданд. гузориши Исмоили Соҳибназар ва Нусори Мурмуҳаммад аз вилояти Хатлон. бо мақсади иҷрои амаливу саривақтии дастури бевоситаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо иқдоми мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Вахш ва дигар мақомоти дахлдор дар мавзеъҳои осебдидаву хавфнок тадбирҳои саривақтӣ андешида шуда дар баробари бартарафсозии оқибати ҳолатҳои фавқулода ҳамзамон корҳои пешгирикунанда аз хавфи ба вуқӯъ омадани эҳтимоли офати табиӣ корҳои зарурӣ анҷом дода мешавад. дар ҳамин доира бо иқдоми бахши кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи гражданӣ дар ноҳияи Вахш, идораи давлатии беҳдошти замин ва обёрӣ ва дастгирии мақомоти маҳаллӣ минтақаҳои эҳтимолии рахна гардидани соҳили руду каналҳо, ҷӯйборҳои обгузар ва заҳбуру заҳкашҳо ҳангоми баланд гардидани сатҳи об дар ҳолати боришоти зиёд ва омадани сел корҳои лозима идома дорад. бо мақсади пешгирӣ намудани офатҳои табиӣ дорои хусусияти табиӣ дошта дар ҷамоати диёти бистораги сихоя ҳашари дастаҷамона бо ҷалби қувва воситаҳо ва аҳолӣ чорабинӣ пешгирикунанда гузаронда истодем. ин чорабинӣ дар ҳама ҷамоатҳои деҳоти ноҳияи Вахш ба роҳ монда шудааст. бо дастгирии ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон мақомоти маҳаллӣ идораи давлатии беҳдошти замин ва обёрӣ ва ҳиссагузории сокинону соҳибкорони маҳал айни замон корҳои барқарорсозӣ дар шабакаи обгузари Тошуробод дар ҷамоати деҳоти Машъал бо ҷалби техника ва ҳашари дастаҷамона бо маром идома дорад. موافق اطلاع مسئولین شبکه مذکور با غنجایش 5 کوبمتر آب سالهای 70 عصر گذشته بنیاد گردیده برای تامین 27000 نفر اهالی با آب نوشاکی و شاداب گردانیدن زیاده از 3000 هکتار زمین‌های کشاورزی خدمت رسانی می‌نماید. کانال مذکور زیاده از 13 کیلومتر و 400 متر درازی داشته. آن از حساب سالیان زیاد استفاده گردیدن هنگام بارشات پی در پی و از معیار زیاد گردیدن سطح آب و آمدن سیل قسمت بالاپوش بیتانی کانال کارناشایان گردیده ساحل راست آن رخنه و مجرای آب
тағйир ёфта буд. ҳоло дар минтақаи аз офати табиӣ зарардидаи канали обгузари тошуробод ки 160 метрро дар бар мегирад, корҳои барқарорсозии паёмади ҳодисаи фавқулодаи табиӣ ва барқарорсозии он идома дошта. Дар ин кор техникаву механизмҳои зарурӣ, масолеҳи сохтумонӣ ва қувваи дастӣ аз ҳисоби мутахассисони идораи давлатии беҳдошти замин ва обёрии ноҳия ва сокинони маҳал ҷалб гардидааст. барои дар муҳлати пешбинишуда ва босифат анҷом додани корҳои ба нақша гирифташуда наздик ба 500 000 сомонӣ ҷудо гардида, корҳои тахту ҳамворкунӣ ва арматурбандӣ ба анҷом расонида шуда, хобонидани бетон ки беш аз 260 кубометрро дар бар мегирад идома дорад. масъулин ва мутахассисону сохтумончиён талош бар он доранд ки ҳарчи зудтар корро дар ин самт ба анҷом расонида, сокинону кишоварзонро бо об таъмин намоянд. дар заминаи дастури пешвои миллат, президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо мақсади пешгирӣ аз ҳодисаҳои эҳтимолии ҳолатҳои фавқулодаи хусусияти табиӣ дошта ва бартарафсозии оқибати офатҳои ба амал омада бо иқдоми мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Абдураҳмони Ҷомӣ, бахши кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи гражданӣ дар ноҳия ва идораи давлатии канали Баҳористон дар мавзеи аз офати табиӣ зарардидаи шохоби рости канали Баҳористон воқеъ дар ҷамоати деҳоти дӯстии ноҳия ҳашари дастаҷамъонаи соҳилбандӣ бо маром идома дорад. дар ин мавзеи осебпазири ҷамоати деҳоти дӯстӣ ки дар натиҷаи боришотҳои боронҳои пайдарпай рӯзҳои 22-23 ва рӯзҳои 26-27 моҳи марти соли равон дар натиҷаи боришотҳои боронҳои пайдарпай ва омадани сел соҳили рости канали мазкур рахна шуда ба як қатор хоҷагиҳои ёрирасон ва заминҳои наздиҳавлигӣ аҳолии ҷамоатҳои деҳоти дӯстӣ ва қадрини ғиффи ноҳия зарори худро расонида буд. имрӯз бо дар ин мавзеъ корҳои бартарафкунӣ ва пешгирӣ аз ҳолатҳои фавқулода дар мавсими боришотҳои боронҳои пайдарпай корҳо идома доранд. طبق اطلاع مسئولین با دستور و سپارش‌های حکومت جمهوری تاجیکستان بهر هرچی زودتر برطرف نمودن عاقبت‌های حالت فوق‌العاده به عمل آمده در این موضع کمیته حالت‌های فوق‌العاده و مدافع گردنی، اجنتی بهداشت زمین و آبیاری، مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت ختلان و ناحیه عبدالرحمن جامی موظف گردیده در این سمت ستاد فوری تشکیل کرده شده است و توسط جلب تکنیک و مکانیزم‌های پر اقتدار اجرایش کارهای برقرارسازی زیر نظارت قرار داده شده است. از 29 30 سال کرده تکنیک‌های پرقوت رو آورده تا حاضر ما جای سیل زده و آفت زده رو برقرار کرده ایم. همین هفته نزدیک نصیب باشد و کانال رو برقرار میکنیم و آب رو به واسطه کانال به نوع خراسان میدهیم. به همین ترتیب طبق اطلاع مسئولین ریاست کمیته حالتهای فوق‌العاده و مدافع گردنی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان در ولایت ختلان بهر اجرای سریوقتی و صفتناک کارهای به نقشه گرفته شده به مانند ساحل بندی و تازه کردن کانال و جویبارها که سیلراه‌ها عنوان میشوند در برابر تکنیک‌های ضروری همچنین دایره وسیع ساکنان و متخصصان ساحه جلب گردیده کارها با مرام ادامه دارد. در کیلومتر 142 شاهراه اتومبیلگردی وحدت نوراباد رشت عاقبت‌های آفت طبیعی برطرف می‌گردد. در این مسیر آفت طبیعی بیشتر از 150 متر راه را با بلندی تا 3 متر پر نموده به حرکت نقلیات مانع ایجاد نمود. گزارش دیگولی محمود از منطقه رشت. برای برطرف کردن عاقبت‌های آفت طبیعی در کیلومتر 142 شاهراه اتومبیلگرد بین المللی وحدت نوراباد رشت تاجیک‌آباد لشت تا سرحد جمهوری قرقیزستان کارمندان ساختارهای ساحه با جلب 8 تکنیک و مکانیزم‌های راهداری سفربر کرده شدند تا راه ماشینگرد را از سیل تازه کرده رفت آمد نقلات بارکشان و مسافربر به ناحیه‌های منطقه و شهر دوشنبه پوره تامین کرده شوند. شبانه روز گذشته بنابر سبب باران‌های پرشدت از دامنه‌کوه‌های دهه نیوزبگیم ярчу сели калон ҳаҷм роҳи байналмилалиро ба масофаи 150 метр бо баландии 3 метр банамуд. тамоми техникаву механизмҳои роҳдории минтақа сафарбар гардида сари вақт ба мавзеи корӣ омаданд ва дар муддати кӯтоҳ роҳи байналмилалӣ ба як хати ҳаракат кушода шуд. айни ҳол корҳои бартарафкунии офат идома дорад.
соли гузашта бар асари фаромадани сел аз қисмати болои шоҳро дар километри 142 байни ноҳияҳои нуробод ва рашт айнан чунин ҳолат рух дода роҳу заминҳои кишти картошка, ғалла ва дигар зироатҳои кишоварзиро хароб карда буд. Инак бори дуюм аст ки бар асари фаромадани сел 150 метри шоҳрои мошингарди байналмилалӣ пурра зарар дида офати табиӣ даҳо гектар майдони кишти зироатҳои кишоварзии деҳқонони деҳаи сариқошро ба пуррагӣ несту нобуд кардааст. дар ҳамин офати табиӣ ки дар ин ҷамоат рух дод зиёда аз 12 гектар заминҳо ки дар ин заминҳо киш кардагӣ буд картошка, хоб ғалла, гандум, хоб нахд, ҷав зери сел санг монданд. дар мавзеи аз сел зарардидаи шоҳрои автомобилгарди аҳамияти байналмилалӣ дошта асосан техникаҳои гуногунтамғаи муассисаҳои давлатии нигаҳдории роҳҳои автомобилгарди ноҳияҳои нурободу рашт ва идораи минтақавӣ кор карда истоданд то мушкилоти ҷойдоштаро пурра бартараф намоянд. Зеро яке аз роҳҳои асосии кашонидани борҳои хоҷагии халқ ва рафтуомади мусофирон аз ноҳияҳои кӯҳистон ба пойтахти кишварамон асосан тариқи нақлиёти заминӣ қатқати дарёи Сурхоб ва Хингоб сурат мегирад ки ҳангоми боришоти борону обхезӣ то андозае ба ҳаракати нақлиёт таъсири худро мерасонанд. аз ҷумла бар асари боришоти ҳафтаи гузашта сел қисмати болои пули мошингузари шоҳроҳи байналмилалии Лабиҷар сангвор фаромада иншооти муҳими хоҷагии халқро пурра харобу валангор кард. айни замон барои ҳаракати нақлиёт дар ин масири шоҳро роҳи муваққатӣ кушода шудааст то рафтуомади нақлиёт ба дигар маҳалҳои аҳолинишини ноҳияи Сангвор таъмин карда шавад. ҳамин тавр ҷиҳати рафъи оқибатҳои офати табиӣ сохторҳои соҳавӣ ҷиддуҷаҳд доранд то иншооти зарардида барқарор ва таъмини ҳаракати мутаддиди нақлиёт дар шоҳроҳи автомобилгарди байналмилалии ноҳияҳои минтақа ба таври доимӣ таъмин карда шаванд. идигули маҳмуд додарҷони мирзозода барои барномаи ахбор аз минтақаи рашт. ҷиҳати татбиқи ҳамаҷонибаи нақшачорабиниҳо ба истиқболи сазовор аз ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри Истаравшан ҷаласаи шӯрои ҳамоҳангсозии мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳр доир шуд. дар ҳамоиш масъалаҳои бунёди иншооти ҷашнӣ, корхонаю коргоҳҳои истеҳсолӣ ва бо кори доимӣ таъмин намудани сокинон муҳокима гардид. гузориши Мазбут Бобозода идомабахши мавзӯст. истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар раванди табдили ватани азизи мо ба Тоҷикистони ҳуқуқбунёд, демократӣ, ягона ва иҷтимоӣ ҳамзамон имкон ба амал овард ки ҳамкории давлат бо бахши хусусӣ дар робитаи ЗИЧ ҷараён гирад. ин аст ки бо ташаббусу дастгирии соҳибкорони бароиманд солҳои соҳибистиқлолӣ дар шаҳри Истаравшан садҳо корхонау коргоҳҳои самти саноати сохтмон, иҷтимоиву иқтисодӣ, тандурустии маориф, марказҳои хизматрасонӣ, савдо ва фарҳангию варзишӣ бунёду мавриди истифода қарор гирифта ҳазорҳо нафар қувваи қобили меҳнат ки аксарашонро ҷавонон ташкил медиҳанд бо кори доимӣ ва маоши сазовор таъмин карда шаванд. бахшида ба эълон гардидани солҳои 2022-2026 ҳамчун солҳои саноатикунонӣ бо сурати мамлакат тибқи нақшачорабинии мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳри Истаравшан ҷиҳати амалисозии дастури ҳидоятҳои президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон оид ба таҳкими соҳаи саноат ба корандохтани иқтидорҳои нав, роҳандозии истеҳсоли маҳсулоти нави рақобатноку ивазкунандаи воридот ва густариши иқтидори содиротии корхонаҳои дар шаҳр мавҷуда ҳамзамон дар ин замина таъмини иҷрои ҳадафҳои стратегии ҷумҳурии Тоҷикистон силсилаи чорабиниҳо ба анҷом расонда шуд. танҳо дар соли 2023 ва 4 моҳи аввали соли 2024 бахшида ба солҳои рушди босурати саноаткунонии мамлакат дар шаҳри Истаравшан бо дастгирии кӯмаки мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатӣ ва фаъолияти бенуқсони соҳибкорони ватандӯст наздики 30 корхонаи коргоҳҳои самти истеҳсолӣ ва саноат мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифт. сари вақт ба иҷро расидани намудҳои гуногуни буҷаи давлатӣ мусоидат намуд. дар ин баробар бо мақсади бартараф намудани таъсири манфии омилҳои беруна ба иқтисодиёт ва нигоҳ доштани сатҳи тавозуни бюҷет нақшаи даромадҳои буҷаи давлатӣ бо назардошти андози иҷтимоии бюҷетӣ дар семоҳаи якуми соли 2024 ба андозаи 109.7% таъмин гардида ба буҷа 94 миллион 633 ҳазору 500 сомонӣ ворид карда шуд ки аз дурнамо
8 میلیون و 367,500 سومانی و نسبت همین دوره سال گذشته 21 میلیون و 139,700 سومانی زیاد است. از جانب صنعتچیان شهر استرافشان در سال 2023 حجم محصولات صنعتی 1 میلیارد و 90 میلیون و 400,000 سومانی تامین کرده شده، نسبت نقشه پیش بینی کرده 131% را تامین کرده شده است. به حالت 1 ژانویه سال 2023 در شهر استرافشان 94 کارخانه صنعتی تشکیل کرد فعالیت برده، نسبت به همین دوره سال 2022 20 کارخانه صنعتی و در سه ماه یکم سال 2024 در شهر استرافشان 95 کارخانه صنعتی، نسبت به سال سه ماه یکم سال 2023 18 کارخانه صنعتی زیاد می باشد. در این کارخانه اصلا محصولات وارداتی وصل کننده استحصال کرده شده، 85% محصولات استحصال کرده شده صنعتچیان شهر استرافشان این محصولات وارداتی وصل کننده به شمار می رود. به حالت 1 اپریل سال 2024 در شهر استرافشان 1761 نفر کارگران فعالیت کرده شده، در مزد میانه آنها از 3871 سومانی یا نسبت به همین دوره سال 2023 820 سومانی و 10 درم زاید می باشد. این همه دستاوردها در شورای نوبتی مشورتی فعالیت نزد مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر استرافشان با صاحبکاران و سرمایه‌گذاران جهت باز هم بهتر گرداندن فضای صاحبکاری و سرمایه‌گذاری ارائه گردید. در شورای مشورتی از جمله تاکید کرده شد که پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان همیشه غمخوار و هدایتگر صاحبکاران و سرمایه‌گذاران بوده و قابلیت صاحبکاران امروزه در سمت وسیع نمودن استحصالات صنعتی، استحصال محصولات قابل رقابت، زیاد کردن حجم صادرات محصولات نهایی و با جلب تکنولوژی‌های پیشرفته جاری نمودن اصول‌های اینوواسیونی استحصالات اطمینان کامل داشته همیشه اظهار می‌نمایند که حکومت جمهوری تاجیکستان تشبس‌های صاحبکاران و سرمایه‌گذاران را همیشه دستگیری می‌نماید. در شورای نوبتی مشورتی فعالیت نزد مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر استرافشان با صاحبکاران و سرمایه‌گذاران چند از شرکت کنندگان تاکید نمودند که صاحبکاران و سرمایه‌گذاران برومند شهر استرافشان منبع نیز قوای غیرت خویش را جهت آبادانی یک گوشه دیار که نامش تاجیکستان است دریغ نمی‌دارند و جشن همایون مکرم 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان را با تحفه‌های ارزنده استقبال می‌کنند. مزبوط بابازاده، عمرجان یوسفов، شهر استرافشان، اخبار. در ولایت خرجلان اکسیه تازگی محل دایر شده، در آن کارمندان تشکیلات اداره‌ها محیط اطراف را تازه و آزاده نمودند. در تدبیر آبادانی در برابر تازه نمودن کوچه و راهرو همزمان بهر زیبا و نظرآبا گردیدن صحن کارخانه‌ها گل‌های آرایشی شناخته شد. گزارش همکارمان محمد رجب عبدالله‌زاده. тозагии кӯчаву маҳал аз маданияти баланди шаҳрвандӣ гувоҳӣ дода ҳар фарди ҷомеаро мебояд баҳри ободу зебо гаштани муҳити зист саҳмгузор бошад. бо ин мақсад дар доираи нақшачорабиниҳои мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти хатлон бо иштироки васеъи аҳолӣ тамоми фаъолони мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ ташкилоту идораҳои вилоятӣ ва бо ҷалби донишҷӯёни донишгоҳҳои олии ҳудуди вилоят аксияи тозагии маҳал баргузор карда шуд. дар ин рӯз сокинони шаҳри бохтар ҷиҳати дар сатҳи баланд гузарондани ин аксия ҳамагон ба ҳашари дастаҷамъона баромада дар кӯчаву роҳрав ва назди биноҳои истиқомативу корхонаҳои давлатӣ гулу бутаҳои гуногуни ороишӣ шинониданд. тавре зикр шуд ин тадбир бо мақсади баланд бардоштани маърифати экологии сокинон равона гардида минбаъд ҳар ҳафта дар рӯзҳои истироҳатӣ чунин амалҳои хуррамгардонӣ пайваста анҷом дода мешавад. ما کارمندان کمک اولیه طبی سانیتاری شهر باختر تصمیم گرفتیم که دسته‌جمعانه بهر آبادانی و کبودیزارکنی نزد مؤسسه خود سهمگذار باشیم. قطعه وابسته شده خود گل‌های موسمی شنانیده پرتاب‌ها را برآورده با همکاری مقامات اجرایی محلی شهر نقطه‌های سریراهی ثبت کردیم. мавриди зикр аст ки дар даврони соҳибистиқлолии мамлакат дар доираи корҳои ободониву созандагӣ иншооти зиёди маишиву хизматрасонӣ бунёд гардида симои шаҳру деҳоти мамлакат ба куллӣ тағйир ёфтааст. фароҳамгардии имконоти хуби сайёҳӣ низ дар ин давра ба инобат гирифта шуда дар ин замина инфраструктури соҳа ҷавобгӯ ба талаботи замон гардонида шудааст. ҳамин аст ки ҳамасола ташрифи меҳмонони дохиливу хориҷӣ ба кишвари мо аз ҷумла ба маркази вилояти хатлон зиёд гашта ки ин моро водор месозад то дар тозагиву зебогии маҳалли зисти худ масъулиятшинос бошем, зеро ҳар як миллату давлатро аз маданияти баланди зебоипарастиаш баҳо хоҳанд дод.
امروز تمام قشرهای جامعه بهر آباد و زیبا گرداندن نزد مؤسسه های خویش کمر همت بستند. هنرمندان ما نیز با یک افتخار وطن دوستی بهر آباد و زیبا گرداندن شهر عزیز خویش امروز دست جمعانه شنبگی گذرانده ایستادند و واقعا هم امروز افتخار است که نزد هر یک مؤسسه وقتی که زیبا است، آباد است، این با هر یک انسان روح و الهام تازه میبخشد. در ناحیه کشونیان این تدبیر مهم از تازه کردن کنار راهی ماشینگردی بختر کشونیان بخش آغاز گردید. در این عمل سبزکاری ساکنان همه جماعت‌های شهرک و دهات ناحیه به حشر عمومی برآمده در تازگی محل سهمگذاری نمودند. ما ساکنان جماعت شهرک اسماعیل سامانی هر هفته در محل و جایهای زیستی خود کارهای آبادانی و سازندگی را به راه مانده ایم که این ما را وادار می‌سازد که 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری عزیزمان را خوب و سزاوار پیشواز بگیریم. در مرکز ناحیه شهرک اسماعیل سامانی که موضع سرادمترین محسوب می‌گردد از جانب کارمندان اداره و مؤسسه‌های دولتی در گلگشت و خیابان گل‌های رنگارنگ شنانیده شد. همزمان در این روز جوی‌های آبگذر کنار راه‌ها از پرتو و علف‌های بیگانه تازه کرده شده. دیگر عمل‌های پاککاری در نزد خانه‌های استقامتی ساکنان نیز انجام داده شد. امروز در دهه کوبان گلف جماعت دیاتی سبد اسکول ناحیه کشونیان مگاکای تازه نمودن پرتوهای معیشی دهه برگزار کرده شده ایستاده است که این نقشه چوگابینی‌ها هم وقت برگزار کرده می شود تا اینکه حفظ محیط زیست را باید اهالی دهه همه جانبه باید تازه نگاه داریم. باید ذکر نمود که راه اندازی گردیدن چنین تدبیرهای دسته‌جمعانه برای باز هم زیبا و نظرربا گردیدن سیمای شهرک و دهات راه اندازی گردیده بهر سزاوار استقبال گرفتن جشن‌های پرافتخار ملی امکانات سازگار فراهم خواهد آورد. محمد رجب عبدالله‌زاده، دولت فیض‌الله، ولایت ختلان. اخبار. در مؤسسه‌های تعلیمی شهر اسفره آموزگاران با احساس مسئولیت و استفاده ثمرناک از شرایط مساعد و معاصر بهر بلند برداشتن سطح و صفت تعلیم تلاش می‌ورزند. گزارش صابر ایوبی. معارفچیان شهر و دیاتی اسفره ولایت سوغد از توجه و غمخوری‌های پیوسته پیشوای ملت پرزیدنت مملکت محترم امام علی رحمان نسبت به ساحه تعلیم و تربیت الهام و نیروی تازه گرفته جهت بالا بردن سطح و صفت دانش خوانندگان، آموزش علم‌های معاصر، بلند برداشتن حس خودشناسی ملی، وطن دوستی، افتخار وطنداری و در روحیه انسان پروری تربیت نمودن نسل نورس تدبیرهای موثر میاندیشند. بلند برداشتن صفت تعلیم و تربیت، سطح کسبیتی آموزگاری، مطابق نمودن مؤسسه‌های تعلیمی به طلبات دور، بنیاد هرچی بیشتر بناهای مؤسسه‌های تعلیمی، افزون گردانیدن دستاوردها در سمت اشتراک خوانندگان در المپیادهای فنی جمهوریوی و بین‌المللی از جمله چنین تدبیرها محسوب می‌یابند و طبیعی است که در شرایط فعلی طلبات اهل جامعه به صفت تعلیم و کار تربیوی مؤسسه‌های تعلیمی نیز بلند شده است. با نظر داشته این اهل آموزگاران مؤسسه تحصیلات میانی عمومی رقم 65 جماعت دیاتی چارکوه به صفت تعلیم و تربیت دقت بیشتر داده در درس‌ها از اصولهای فعال تعلیم ثمرناک استفاده می‌برند. نتیجه فعالیت پرثمره آموزگاران است که هر سال خوانندگان در المپیاد فنی طالب علمان در مقیاس شهر، ولایت و جمهوری سزاوار جایهای نمایان می‌گردند. من غالب دور جمهوری المپیاد فنی مکتب بچگان از فن فیزیک می‌باشم. ما خوانندگان دوران استقلالیت از غمخوری‌های همیشگی پیشوای ملت محترم امام علی رحمان همیشه برخوردار هستیم و کوشش میکنیم که خوب و اعلی مکتب ما رو ختم نموده در مکتب‌های عالی جمهوری تاجیکستان قبول شویم و کسب‌های دلجستمان رو صاحب شویم و بهر آبادانی وطن عزیزمان خدمت کنیم. تحکیم بخشیدن زمینه‌های مادی و تکنیکی مؤسسه و فراهم ساخت شرایط‌های سازگار تعلیم سمت افضلیت‌ناک فعالیت محسوب یافته، مقصد از آن بلند برداشتن سطح سوادناکی و معرفت‌ناکی طالب علمان، منتظم بهتر گرداندن سطح و صفت تعلیم میباشد. در سال خوانشی جاری در مکتب بنای علاوگی تعلیمی عبارت از 4 صنفخانه مورد استفاده قرار گرفت که به ثمره بخشی روند درس آموزی تأثیر مثبت رساند. خوانندگان مؤسسه ما در همه آزمون المپیادهای گوناگون با موفقیت اشتراک میکنند همه ساله. یکی از دستاوردهای نظررس مؤسسه
و اهل جماعتچی جماعت دو چورکو این اشتراکی خواننده مؤسسه در آزمون جمهوری فروغ صوفی دانایی کتاب است. در نامیناسی ایجاد نصر و ایسا می رود. خواننده مؤسسه عارف حزب الله در این نامیناسی ایجاد نصر در دور چهارم آزمون جمهوری فروغ صوفی دانایی کتاب است. اشتراکی با موفق داشت و غالب این آزمون با نفوذ گردید و همه این آزمون ها راه اندازی نمودن این آزمون ها تشبث های معارف پرورانه و مکتب دوستانه اساسگذاری صلح و وحدت ملی پیشوای عزیز مردم تاجیک محترم امام علی رحمان به ایسا می رود. جهت رسیدن به مهمترین هدف یعنی تربیه شخصیت فعال و سازنده در مؤسسه بهر عملی نمودن قانون جمهوری تاجیکستان درباره مسئولیت پدر و مادر در تعلیم و تربیه فرزند نیز تدبیرهای ضروری اندیشیده شده در موضوعهای گرامی داشتی مقدسات وطن، انتخاب طرز سالم حیات، وحدت ملی، اخلاق حمیده انسانی و غیره چاره‌بینی‌های تربیوی گذرانیده می‌شوند. در برابر فن‌های تعلیمی که خوانندگان درس می‌گیرند در مؤسسه کورس‌های کوتاه مدتی دوزندگی برای دختران، پزندگی و تیار نمودن همشیرگی براه مانده شده است که فعالیت کرده ایستاده است. همه غمخوری‌های سرور دولت نسبت به ساحه معارف گواهی آن است که آینده درخشان ملت و دولت به رشد این ساحه حیاتاً مهم وابسته میباشد. آموزگاران مؤسسه‌های تعلیمی شهر اصفهان نیت دارند جواباً به غمخوری‌های پیشوای ملت و حکومت مملکت برای تعلیم و تربیت نورسان و آماده کردن آنها به مؤسسه‌های عالی کسبی از تمام امکانیت‌های فراهم آورده حکومت جمهوری تاجیکستان مقصدناک استفاده نموده در پیشرفت کشور سهمگذار باشند. وابسته به اعلان کردن 25 می روز جهانی فوتبال در ناحیه درواز با اشتراک جوانان و ساکنان کسب و کار گوناگون همایش برگزار گردید. در این زمینه بین خوانندگان مؤسسه‌های تعلیمی مسابقه فوتبال دایر گردید. گزارش خوشنظر زیا از ناحیه درواز. فوتبال از رشته‌های معمول و سرمخلص‌ترین ورزش است که اخلاصمندانش نسبت به دیگر رشته‌های ورزش کسبی زیاد است. این رشته ورزش با دستگیری و توجه ورزشپرورانه اساسگذار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان و همچنین غمخوری‌های پیوسته رئیس مجلس ملی، مجلس عالی جمهوری تاجیکستان، رئیس شهر دوشنبه، پرزیدنت اسوسیاسیون فوتبال آسیای مرکزی، پرزیدنت فدراسیون فوتبال تاجیکستان محترم رستم امام علی در کشور ما سال‌های اخیر با تدریج رشد دارد. همین است که امروز تاجیکستان را در جهان همچون دولت ورزش روزدار و ورزشپرور میشناسند و اعتراف میکنند. در دایره دستگیری تشبث رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان، رئیس شهر دوشنبه، پرزیدنت فدراسیون فوتبال تاجیکستان محترم رستم امام علی اوید به اعلان گردیدن روز 25 می روز جهانی فوتبال از جانب سازمان ملل متحد در ناحیه درواز ولایت مختار کوهستان بدخشان با اشتراک نمایندگان فدراسیون فوتبال تاجیکستان، نمایندگان کسب و کار گوناگون، طالب علمان مؤسسه‌های ناحیه وابسته به اعلان گردیدن روز فوتبال در ورزشگاه مرکزی ناحیه همایش برگزار کرده شد. همچنین در این روز طبق نقشه چاره‌بینی‌های مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ناحیه درواز در همکاری با فدراسیون فوتبال شهر دوشنبه بخشیده به دستگیری تشبث رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان، رئیس شهر دوشنبه، پرزیدنت فدراسیون فوتبال تاجیکستان محترم رستم امام علی اوید به اعلان گردیدن روز جهانی فوتبال و روز وحدت ملی بین نوسان بازی فوتبال آغاز گردیده در این مسابقه 19 دسته از مؤسسه‌های تعلیمی ناحیه شرکت می‌ورزند. فوتبال یکی از نمونه‌های رشد کرده ساحه ورزش در جهان بوده. در کشور ما نیز این رشته ورزش روز از روز رشد نموده. ورزشکاران ما با نشان دادن مهارت بلند ورزشی توانستند کشور خویش را در سطح بین‌المللی معرفی نمایند. این تشبث از جانب خرد و بزرگ ناحیه درواز هم‌آوازی خوب پیدا نموده. از جهانی گردیدن روز فوتبال جانبداری نموده. پیوسته جانبدار سیاست پیشگرفته سرور محبوب کشور میباشند. خوشنظر زیا ناحیه درواز برای برنامه اخبار. با مقصد بلند برداشتن سطح معرفت حقوقی شهروندان، ترغیب ارزش‌های دموکراتی، بلند برداشتن مقام قانون، تربیت شهروندان در روحیه احترام نسبت به آن و تأمین نمودن ولایت قانون، تشکیل نمودن مکانیزم ثمرناک همکاری دولت و نهادهای جامعه شهروندی در سمت معرفت حقوقی شهروندان، سال 2024 در تاجیکستان سال معرفت حقوقی اعلان شده است. در همین زمینه در دانشگاه دولتی طبی ختلان همایش دایر گردید. گزارش همکارمان صلاح الدین نعمت در این خصوص.
эълон гардидани соли 2024 ҳамчун соли маърифати ҳуқуқӣ ва тавъам донистани он бо конститутсияи ҷумҳурии тоҷикистон тадбири муҳиму саривақтӣ барои бунёди ҷомеаи мутамаддин сохтани шахси комил ва эъмори давлати ободу муосири миллӣ мебошад. вобаста ба ин иқдоми дурандешонаи пешвои миллат муҳтарам эмомалираҳмон дар донишгоҳи давлатии тиббии хатлон ҳамоиши судманд доир гардид ки дар он сардорони мақомоти прокуратура суд милитсия амнияти миллӣ ва ҳайати устодону донишҷӯёни донишгоҳ иштирок доштанд. дар ҳамоиш оиди рафти иҷрои қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд, қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи танзими анъана ва ҷашну маросимҳо, аҳамияти бурдани корҳои тарғиботӣ байни наврасону ҷавонон дар самти баланд бардоштани маърифати ҳуқуқӣ ва бо ин роҳ пешгирии зуҳуроти номатлуби ҷаҳони муосир аз қабили экстремизм ва терроризм бо мисолу таҳлилҳо таъкид карда шуд. зикр гардид ки давоми солҳои соҳибистиқлолӣ раванди ислоҳоти ҳуқуқӣ тамоми паҳлӯҳои зиндагии ҷомеаро фаро гирифт ва роҳҳову самтҳои инкишофро муайян намуд. нуқтаи асосии татбиқи ин ислоҳот қабули конститутсияи ҷумҳурии тоҷикистон дар соли 1994 буд ки таҷассумгари бақои давлату миллат мебошад. баланд бардоштани маърифати ҳуқуқии шаҳрвандон вазифаи муҳимтарини давлате маҳсуб меёбад ки роҳи бунёди давлати демократӣ ва ҳуқуқбунёдро интихоб намудааст. гуфта шуд ки донистани ҳуқуқ вазифаи ҳар як шаҳрванд аст. шаҳрвандон бояд санадҳои меъёрии ҳуқуқиро донанд ва риоя намоянд, зеро дарки моҳияти санадҳои ҳуқуқӣ мавқеи шахсро дар ҷамъият боло мебарад. нафаре ки санадҳои меъёрии ҳуқуқиро медонаду аз талаботи онҳо бохабар аст ва риоя менамояд, метавонад ҳуқуқҳои худро ҳифз намояд. тавре иттилоъ дода шуд дар доираи дастуру супоришҳои роҳбари давлат дар самти баланд бардоштани маърифати ҳуқуқии сокинон тибқи нақшаи мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии ноҳияи Данғара бо ҷалби кормандони ҳифзи ҳуқуқ ва бахшу шуъбаҳои муваззаф гардида гурӯҳҳои корӣ таъсис дода шуда дар ҳама ташкилоту муассиса ва деҳотҷойҳо бо сокинон мулоқоту вохӯриҳо ба роҳ монда шудааст. Салоиддини Неъмат, ноҳияи Данғара, ахбор. дар даври дуюми озмуни ҷумҳуриявӣ фуруғи субҳи доноии китоб аст дар шаҳри панҷакен 495 нафар ки ғолибони даври аввали озмун буданд иштирок карданд. дар ин озмун ки дар муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 71 рӯз баргузор гардид, беҳтаринҳо интихоб ва ба даври вилоятӣ роҳ хат гирифтанд. гузориши Далери Бозор. озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи донои китоб аст аз иқдомҳои наҷибонаи пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мебошад ки шумораи зиёди китобхонону китобдӯстонро ба ҳам оварда ҷиҳати рушди минбаъдаи зеҳнии онҳо мусоидат менамояд. дар шаҳри Панҷакен низ китобдӯстони зиёд барои иштирок ва ҳамин гуна ғолиб гардидан дар ин озмун миёни ҳам рақобати солим менамоянд. ҳар яки онҳо бо теории ҷиддӣ ба озмун ҳозир гардида дар назди ҳайати ҳакамон ҳунару малакаи худро нишон медиҳанд. халқи тоҷик аз қадимулайём соҳиби китобу қалам ва илму маърифат буд, ҳаст ва хоҳад монд. ин анъанаҳои ниёгонамонро пешвои муаззами миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон идома дода озмуни ҷумҳуриявӣ фуруғи субҳи донои китоб астро баҳри тамоми қишри ҷомеа роҳандозӣ намуданд. мо иштирокчиёни ин озмун миннатдории бепоёни худро ба пешвои муаззами миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мерасонем ки баҳри мо чунин озмунҳоро роҳандозӣ менамоянд. мо ҷавобан ба ин ғамхориҳои падаронаи эшон ваъда медиҳем ки насли ватандӯсту ватанхоҳ ба воя расида идомадиҳандаи кору пайкори пешво мегардем. ватани худро сидқан дӯст медорем ва ба хизмати он ҳамеша тайёрем. дар даври шаҳрии озмуни мазкур иштирокчиён аз рӯи 6 номинатсия адабиёти кӯдакону наврасон ва осори шифоҳӣ, адабиёти классикии тоҷик, адабиёти муосири тоҷик, адабиёти ҷаҳон, эҷоди назм ва эҷоди наср миёни ҳам рақобат намуданд. барои баргузории даври шаҳрии озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи донои китоб аст ҳамагӣ 188 000 сомонӣ ҷудо гардидааст. албатта таваҷҷӯҳу ғамхориҳои давлат ва ҳукумати кишвар аз ҷониби пешвои муаззами миллат муҳтарам ҷаноби олӣ Эмомалӣ Раҳмон ниҳоят зиёд аст ва дар ин росто мо итминони комил дорем ки дар даври шаҳрӣ хонандагон ниҳоят бо як тайёрии зуд иштирок карда истодаанд ва умед аст ки дар давраҳои минбаъда низ мисли имрӯза фаъолона ширкат вардида сазовори ҷойҳои намоён мегарданд. зикр кардан ба маврид аст ки дар шаҳри Панҷакен соли ҷорӣ ҳайати ҳакамон аз ҳисоби омӯзгорони соҳибтаҷрибаву кордон, шоирону нависандагон ва рӯзноманигорон интихоб шуда барои баргузорӣ ва қадршиносии ғолибони даври шаҳрии озмун 188 000 сомонӣ ҷудо гардидааст. иштироккунандагони озмун метавонанд ҳам аз рӯи ашъори
адибони муосир, аз рӯи асарҳои насрии онҳо, аз рӯи луғатдонӣ, аз рӯи балоғати сухан, ровигӣ баромад намоянд ва қайд кардан лозим аст ки ҳамин маҳоратсанҷии донишҷӯёну иштироккунандагон нисбат ба солҳои пешина хеле дар сатҳи боло меистад. воқеан ҳам озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи донои китоб аст барои ҷалби бештари ҷомеа ба китобхонӣ ва шеърхону шеърдӯст гардидани онҳо такони ҷиддӣ мебахшад. ёдовар мешавем ки соли гузашта иштирокчиёни озмун аз шаҳри панҷакен то ба даври ҷумҳуриявии озмуни фуруғи субҳи донои китоб аст рохат гирифта, дар он ҷо 3 нафари онҳо соҳиби ҷойҳои ифтихорӣ гардиданд. далери бозор, Хаём Ҷураев, шаҳри Панҷакен, Ахбор. имрӯзҳо даври ноҳиявии озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи донои китоб аст дар шаҳру ноҳияҳои вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон ҷараён дорад. дар даври ноҳиявии озмун дар ноҳияи Ишкошӣ 157 нафар довталаб иштирок намуда 45 нафар ба даври вилоятӣ рохат гирифтанд. гузориши Моҳираи Тоҳир дар ин хусус. бо таваҷҷӯҳи рӯзафзони роҳбарияти олии мамлакат ба рушди илму маориф давоми 5 соли охир дар саросари мамлакат таҳти сарпарастии асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи донои китоб аст баргузор гардида истодааст. озмуни мазкур бо мақсади баланд бардоштани завқи китобхонӣ, тақвияти нерӯи зеҳнӣ, дарёфти чеҳраҳои нави суханвару сухандон, арҷ гузоштан ба арзишҳои миллию фарҳангӣ, инкишофи қобилияти эҷодӣ, таҳкими эҳсоси худогоҳию худшиносӣ, такмили захираи луғавӣ, тақвияти ҷаҳони маънӣ миёни аҳолии кишвар аз ҷумла хонандагони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ, донишҷӯёни муассисаҳои таҳсилоти ибтидоӣ, миёна ва олии касбӣ, калонсолон ва намояндагони касбу кори гуногун доир гардида, даври ноявии он дар ноҳияи Ишкошими вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон баргузор гардид. ба даври ноявии озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи донои китоб аст теъдоди 157 нафар аз ҳисоби хонандагони муассисаҳои таълимӣ ҳудуди ноҳияи Ишкошем ва шахсони сину солашон гуногун роҳ ёфтанд. иброз гардид ки дар ҳақиқат имрӯз таваҷҷӯҳи насли наврас ва аҳли ҷомеа ба мутолиаи китоб ва иштирок дар озмунҳои ҷумҳуриявӣ дар сатҳи баланд қарор дорад. интихоб шудани 157 нафар беҳтаринҳо ба даври ноявии озмун худ шаҳодати гуфтаҳои боло мебошад. дар ин замина ба ҳайати комиссия ва аъзои ҳакамон бори дигар тартибу низоми баргузории озмун фаҳмонда шуда ҷиҳати шаффоф гузарондани он ва дарёфти чеҳраҳои нави суханвару сухандон аз он тақозо карда шуд. иброз гардид ки мардуми тоҷик аз азал миллати китобдору китобхон буда маҳз бо сиёсати дурандешонаи пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон миллати тоҷик мисли ниёгони соҳибфарҳанги худ дигарбора рӯ ба китоб оварданд. ман миннатдорӣ ва сипоси беназири худро ба пешвои муаззами миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мерасонам ки ба мо наврасон ва ҷавони бедордил чунин водор менамояд ки ба донишомӯзию китобхонӣ машғул шавем ва ҷаҳони маънавии хешро ҳарчи бештар ғанӣ кардем. дар озмуни ноҳиявии хонандагон ва иштирокдорон аз рӯи 5 номинатсия бачагона, шоирона, адабиёти ҷаҳон, адабиёти муосир ва адабиёти классикӣ баромад намуданд. ман соли 4 аст ки дар озмуни фуруғи субҳи донои китоб аст иштирок менамоям ва сараввал миннатдорӣ худро ба асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мерасонам ки барои мо ҷавонон чунин озмунҳоро ташкил намудаанд. хонандагон барои иштирок дар озмун тайёрӣ дида ҳар яке аз онҳо кӯшиш мекунанд ки дар озмуни вилоятиву ҷумҳуриявӣ рохат пайдо намоянд. дар натиҷаи ҷамъбасти озмуни фуруғи аз миёни 157 нафар довталабон 45 нафар ба даври вилоятӣ рохат пайдо намуданд. ман соли 6 аст ки дар озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи донои китоб аст аз рӯи номинатсияи адабиёти кӯдакону наврасон иштирок менамоям. ман инчунин иштирокчии даври ҷумҳуриявии озмуни фуруғи субҳи доноӣ мебошам. бояд гуфт баргузории озмуни фуруғи субҳи донои китоб аст як такони хубу навест барои талқин намудани китобхониву донишандозӣ ва сафи иштирокдорон ҳамасола дар ноҳияи Ишкошим ба ин озмунҳо афзуда истодааст. Моҳираи Тоҳир, Муборакшои Рустам, ноҳияи Ишкошим, Ахбор. донишу малака ва маҳорати ҳозирҷавобии донишҷӯён тавассути ташкили озмуну олимпиадаҳои фанӣ ва тахассусӣ санҷида мешавад. дар муассисаи давлатии таълимии коллеҷи тиббии ҷумҳуриявӣ олимпиадаи фанҳои тахассусӣ байни муассисаҳои таҳсилоти миёнаи касбии тиббии мамлакат баргузор гардид ки дар он беш аз 200 донишҷӯ иштирок кард.
олимпиадаи фанҳои тахассусӣ байни донишҷӯёни муассисаҳои таҳсилоти миёнаи касбии тиббии ҷумҳурӣ зери шиори доноӣ тавоноист бо ибтикори вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии ҷумҳурии тоҷикистон соли ҷорӣ дар муассисаи давлатии таълимии коллеҷи тиббии ҷумҳуриявӣ аз рӯи ихтисосҳои кори ҳамширагӣ, кори момудоягӣ, кори дандонсозӣ, кори фармасевтӣ ва кори табобатӣ баргузор гардид. қабл аз оғози олимпиада дастовардҳои омӯзгорон ва донишҷӯёни кафедраҳои тахассусии коллеҷи тиббии ҷумҳуриявӣ муаррифӣ карда шуд. ҳамзамон иштирокдорони чорабинии илмӣ маърифатӣ аз осорхонаи муассиса дида намуданд ки дар зарфи 88 соли таъсисёбӣ ва фаъолият марҳилаҳои гуногуни инкишоф ва ташаккулро сипарӣ намудааст. донишҷӯён дар симхонаҳои барҳаво ва дорои шароити зарурӣ ба саволҳои дар варақаҳои махсуси рамздори барои баҳогузории воқеӣ пешбинишуда аз рӯи ихтисосҳо посухҳои мушаххас доданд. олимпиадаи фанҳои тахассусӣ байни донишҷӯёни муассисаҳои таҳсилоти миёнаи касбии тиббии ҷумҳурӣ шаффоф баргузор гардида рафти онро раёсат ва аъзоёни комиссияи босалоҳият ки аз ҳисоби кормандони варзидаи соҳаи тандурустӣ интихоб шуданд назорат бурданд. дар олимпиадаи мазкур 208 донишҷӯ аз 29 коллеҷи тиббии давлатӣ ва хусусии ҷумҳурӣ фаъолона иштирок намуда донишу маҳорати назариявӣ ва амалии худро санҷиданд. баргузории чунин олимпиадаҳо байни муассисаҳои миёнаи касбии равияи тиббӣ ин барои баромбардоштани маҳорати касбии сатҳу сифати дониши донишҷӯён муҳим аст. ҳадаф аз баргузории чунин олимпиадаҳо ки аз фанҳои тахассусӣ мебошад ин ҳавасмандгардонии донишҷӯёнро ба ин равия хеле ҳам зиёд хоҳад кард ва барои баландбардоштани сатҳу сифати дониш низ саҳми арзанда хоҳад гузошт. дар олимпиадаи имсола нисбат ба солҳои гузашта шумораи иштирокчиён бештар буда донишҷӯёни чанд муассисаҳои таҳсилоти миёнаи касбии тиббии навбунёд бори аввал иштирок доранд. ташкил ва гузарондани олимпиадаҳои тахассусӣ дар сатҳи ҷумҳурӣ барои баланд бардоштани сифати таҳсилот дар муассисаҳои таҳсилоти миёнаи касбии тиббӣ ва омодасозии мутахассисони соҳибтахассус дар соҳаи тандурустӣ дар дораи амалишавии ҳадафҳои 20 солаи омӯзиш ва рушди фанҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ дар соҳаи илму маориф солҳои 2020-2040 дар муассисаҳои таълимӣ аҳамияти муҳим дорад. дар олимпиадаҳое ки баргузор мешавад ҳамасола зиёда аз 400-500 нафар донишҷӯён аз рӯи ихтисосҳои гуногун аз тамоми коллеҷҳои тиббии давлатӣ ва ғайридавлатӣ ҷалб карда мешаванд. яке аз аҳамиятҳои асосии баргузор намудани чунин олимпиада дар он аст ки донишҷӯ давоми 1 сол барои иштирок дар олимпиада тайёрӣ мебинад ва бадин васила сатҳу сифати дониш ва малакаи касбии худашро баланд мебардорад. бо ҳамин тартиб олимпиадаи фанҳои тахассусӣ байни донишҷӯёни муассисаҳои таҳсилоти миёнаи касбии тиббии ҷумҳурӣ дар ду марҳила назариявӣ ва амалӣ гузаронида шуда ғолибон бо ифтихорнома ва медалу дипломҳо қадрдонӣ шуданд. аз рӯи ишғоли ҷойҳои ифтихорӣ дар олимпиадаи мазкур ҷойи якум коллеҷи тиббии ҷумҳуриявӣ, ҷойи дуюм коллеҷи тиббии шаҳри кӯлоб ва ҷойи сеюмро коллеҷи тиббии шаҳри конибодом сазовор гардиданд. бинандагони гиромӣ, нашри муфассали барномаи иттилооти ахбор ба анҷом расид. хайр саломат бошед. салом бинандагони гиромӣ, шуморо бо вазъи ҳавои мамлакат барои пагоҳ 12 майи соли 2024 ошно месозем. агентии обу ҳавошиносии кумитаи ҳифзи муҳити зисти назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон иттилоъ медиҳад ки шабонарӯзи оянда дар вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон ҳавои тағйирёбанда пешгӯӣ шуда борон меборад. вазъи ҳаво дар ғарби вилоят шабона 8-13, рӯзона 15-20 дараҷа гарм мешавад. дар шарқи вилоят шабона аз 2 дараҷа хунук то 3 дараҷа гарм, рӯзона 10-15 дараҷа гарм мешавад. дар вилояти хатлон ҳавои тағйирёбанда пешгӯӣ шуда борон меборад. вазъи ҳаво дар водиҳо шабона 15-20, рӯзона 21-26 дараҷа гарм мешавад. дар ноҳияҳои доманакӯҳӣ шабона 10-15, рӯзона 16-21 дараҷа гарм мешавад. дар вилояти суғд ҳавои тағйирёбанда дар назар буда рӯзона борон меборад. вазъи ҳаво дар водиҳо шабона 16-21, рӯзона 20-25 дараҷа гарм мешавад. дар ноҳияҳои кӯҳӣ шабона 4-9, рӯзона 11-16 дараҷа гарм мешавад. дар ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ ҳавои тағйирёбанда ба қайд гирифта шуда рӯзона борон меборад. вазъи ҳаво дар водиҳо шабона 14-19, рӯзона 20-25 дараҷа гарм мешавад. дар ноҳияҳои кӯҳӣ шабона 9-14, рӯзона 18-23 дараҷа гарм мешавад. дар шаҳри душанбе ҳавои тағйирёбанда пешгӯӣ шуда шабона борони кӯтоҳмуддат борида рӯзона бебориш дар назар аст. вазъи ҳаво шабона 16-18, рӯзона 24-26 дараҷа гарм мешавад. бинандагони азиз, дар ҳама ҳолат ба шумо тансиятию хонаободиро орзу мандем. хайр саломат бошед.